Determine the magnitude of the resultant force and its direction theta measured counterclockwise from the positive x-axis. Unsa kay ito ang himuon bahin ani nga problem. Okay. So una sa tanan ato sang i-analyze ang given nga problem. Nakay 3 forces, nakay F1, F2 ug F3. Sila nanay value 15, 20 ug 15. Pero based ani nga figure, unsa inyong namatikdan? Una, ang sense of direction ni F1 is pababa. Sa case ni F2 o F3, going up sila. Si F1 is panaog. Mo na itong obserbahan. Ikaduha, wala anggol nga gihatag. Sa problem 1, kung inyong namatikdan o inyong nahimduman, gitagaan tag-anggol. Diri instead of angle ang gihatag, ang given sa problem is kaning triangle nga nakay hypotenuse nga 5, nakay opposite nga 3 ug adjacent nga 4. Unsa kay angay natong himuon para makuha ang desired nga angle, especially kang F1 ug F3. Og since mo gamit og component method, timan-i nga kaning si F2 dili na nato ni bungkagon kay nganuman na-locate naman siya along Y. Hinumdum mo lang gyud kung ang force malocate sa x or y axis ayon na gina og hilabti o ayon na siya og bungkaga. So diri nga problem ang ato lang mabungkag is si F1 ug si F3. Sige atong ipadayon atong pag-solve. Natay Cartesian plane, we have F1 going down, F2 and F3. So, si F3, mo niyahang ihatag nga value instead of angle. So, mo ni si beta. Kung ato nang pangitaon angle beta, so mo ni siya. Unsa kay value ni beta? Since this is triangle, na right triangle siya, to find beta, daghang pamaaging atong makuha si beta. Pwede ta mo gamit og sign, which is opposite over hypotenuse. Kung cosine pod, adjacent over hypotenuse. Kung tangent pod, we have opposite over adjacent. Kung imo nang isolve, equals na sila na kay value ni beta nga 36.87 degrees. So diri pa lang nga problem, nakuha na nimo ang value ni beta nga 36.87 degrees. So karon wala na kay problema na kay angle ni F3. How about si F1? Atong i-continue. Si F1, mo po ni ang triangle nga gihatag. So you have 5, 4, and 3. Kung inyong matikdan, ang sense of direction ni F1 is going down. Ang atong goal ani is atong ibutang gyud ang force F1 kung asa gyud siya angay nga quadrant na bilong. Since going down man na siya, kung ato pa nang i-proceed, makita gyud nato si F1 along quadrant number 4. Di ba? Going down man na kung imo nang i-continue. So, malocate si F1 sa quadrant number 4. Munang karon para dito malibog based sa iyang sense of direction ni F1, ato siyang ibalhin at quadrant number 4. Okay, mo na ni. Karon nato gyapon kopyahon kini nga triangle. So, mo na ni siya. Munang natay F1 nga 15 kn, this one, ug muna ni ihang final nga quadrant diin siya malocate. Unsa kay angle ni F1? Atong isolve. So this is 90 degrees. Ug atong kwaon ni nga angle, we have alpha. Mo man imong alpha. Pwede pug ka nga kani nga angle imong gamiton for F1. So kung kana nga angle imong gamiton, so diri kita nga side magkuha. Ato nang tawagon og angle nga pi. Pwede si F1 imong kwaon gamiton angle alpha or angle pi. For alpha, we have sine opposite over hypotenuse. So naa kay opposite niya 4 over 5. Cosine adjacent over hypotenuse 3 over 5. And tangent 4 over 3 or opposite over adjacent. Kung ato nang isolve, makakuha ta og alpha equals 53.13 degrees.
Karon akong gamiton lang si alpha. Pero kung sa inyong bahin ganahan mo ni pi, pwede ra po niyo makuha si pi gamit ang Pythagorean theorem. Okay, let's continue. So we have this one, F3, nga angle 36.87, and this one, 53.13 degrees. Okay, so kompleto na ito ang setup na natin angle ni F1 ug ni F3. Atong next na po nga himuon ron, atong bungkagon si F1 ug si F3 along X and Y axis. Mogamit ta og component method. So F1 ata F1Y, F1X, F3, F3X, and F3Y. Mo nang as a result, mo na siya F1, F2 ug F3 na along X and Y axis. Karon atong kuha ng equation for summation of forces along X, we have F1X plus F3X, this one. Puro positive, ug along X duha lang ka force ang atuang na himo. Kung along Y naatay tulo, duha ka positive, usa ka negative. Muna kung kuha na to ang value ni Fx natay F1 sin 53.13 degrees nganong sin. Kay take note, si F1 is along quadrant number 4. Ang iyahang angle is along Y. Na X pa man ta, mo nang dirita nag-sin. Plus F3 cosine 36.87 degrees. Si F3 na locate at quadrant 1, yung angle is along X, mo nang dirian nag-cosine ta. Mo nang kaning equation, kung ato ni i-solve, naman tayo value ni F1 nga 15. F3, 15. Kung ato ning i-calculate, makakuha ta og summation of forces along X equals 24 kilonewton. Okay, so mo ni siya. Kung along Y ta, summation of forces along Y na kay F2 plus F3Y minus F1Y. Munang naka F2 plus F3 sin 36.87 degrees nganong nag-sin ta. Kay again si F3 along quadrant 1, ang angle along X na Y naman ta, mo nang dirian nag-sin ta. Minus F1 cosine 53.13. Nganong cosine, kay si F1 quadrant 4, ang yang angle along Y, mo nang dirian nag-cosine ta ni F1. Again, kung ato ning i-solve directly na naman kay value ni F2 nga 20 kN, F3 ug F1, na kay summation of forces along Y equals 20 kN. Pero pwede ba nato makuha ang same value ni summation of forces along Fx nga 24 kN o summation of forces along Fy nga 20 kN kung dili ta mo gamit sa value sa angle nga gihatag? O akong pasabot, mo gamit ta og fraction. Pwede kahana. Para ato nang mahibaw-an, atong i-try. Di ba kanimo na itong sit up ganina? So beta og alpha. Na for beta mo ni ang iyahang value. Na for alpha mo ni iyahang value. Di ba? So ato lang gigamitan og Pythagorean theorem. Karon instead nga mo gamit og cosine beta o sin beta or cosine alpha or sin alpha, atong isolve ni siya gamit ang fraction. So for summation of forces along X na kay F1X plus F3X. Diba mo na kung igamit ganina F1 sin alpha plus F3 cosine beta. Ug natay F1 mo ni 53.13 plus F3 cosine 36.87 degrees. Pero instead of kani og kani siya nga part, pwede na ito ni alisdan og fraction. We have this one. Muna naka F1 4/5 plus F3 4/5. Ang pangutana karon nganong 4/5 ang gigamit? Kung inyong tanawon si sin alpha, unsa equals niya? Sin alpha, di ba? Kani sin alpha is 4 o equals 4/5. So instead of sin alpha, nigamit ko og 4/5 kay pariha na sila og value. Kay kung imong i-solve ang sin 53.13 degrees, kung unsay makuha na nga value, equals na sa value kung imong i-solve ang 4/5. Okay. Kung inyo pong tanawon ang cosine 36.87, ang akong gigamit is 4/5.
Di ba kay this is cosine beta? And what is cosine beta? Cosine beta is 4 over 5. Kani kung ato ning isolve ganina, di ba nakakuha tag value? Kung kanina pud karon atong gamiton, makakuha ta og same value nga 24 kn. Muna bisan mo gamit og angle or fraction, you can get the same value of summation of forces along x. Na kung mo summation of forces na punta along y, mo ni siya f2 plus f3y minus f1y. Muna na tayo f2 plus f3 sin beta minus f1 cosine alpha. Mo ni ganina ato ang nakuha na atay sin 36.87 for beta, and for alpha natay 53.13 degrees. Karon instead of angle, kung ato na i-convert into fraction, natay f2 plus f3 3 over 5 minus f1 times 3 over 5. Nganong 3 over 5 ni kang f3? Take note, sin beta. Unsay value ni sin beta? Sin beta equals 3 over 5. Munang mo ni siya. Cosine alpha, that is 3 over 5. So kani. So kung imo ning isolve or kani, you can get the same value of summation of forces along y nga 20 kn. Munang base sa inyohang nakita karon, kung mogamit ka og angle or fraction, you can get the same value of summation of forces along x or along y. Karon kinatay value ni fx o ni fy, ato nang masolve ang resultant force. To solve the resultant force, we have this equation. Kung atong ibutang ang value ni fx o ni fy nga na atong makita diri sa taas, we have this one. So kung atong ning isolve ang fr, that is 31.24 kn. And for the direction, we can use this equation again. We have this one, fy 20 and fx 24. So natay angle theta nga 39.80 degrees. We have this one mo nimong fr, and this is your angle theta. Og diri na human ang pag-solve nato ani nga problem, and see you on my next video.